Dilai police station kapalo kaikia son tak taksi keton kilang asai kedeng pon bom unahut naga checking gate along mate dilai naga checking gate along ihu music bearing registration number ke S09 C9521 along pen puthot rakio hogmu mate heroin kidnap thulong bangso drugs mate heroin paurum pet pen 122.14 grams lapente bangso drugs athak kecho hana lusi nang patu joisi kewan pusi bilta ribdun long lapente ka chingnang cheka bang phamen lake Anim Saha Taning Kaning Korapli Asar Buramen Kalitang Maniglar Saha Arong Gojendra Tripura Pusi Pangthekpo Nonmat kido ana saya son stami SDPO Bokazana lang litum pensi chipare dengpon lapene bangso sai patir pipon lake 20 battalion CRPF lapente dilai OC atum lapene alang li staff atum pen chirap titu si bangso sai pachung pon pusi krangke thingu thampon Roha gorapen beta pangta polonus lekte News 24 Tarbiang Long